Doming mabali namin. Ang suglepak mat nagbasa. Mayat man na tinabasak, may papan ka na iti pusa. Anda ka no kalukon da. Tamo da balsen nang iti mang pasakit kadakwada. Balsen da. Babanti panangang segda iti amo da ako ko niya nang pasakit kadakwada. Aya. Pusa ya. Kasi di pusa ni Rosa ang makaawat iti sao. Nangaruna itrat-traton na matanakas lauping. Ay, Masa tutak la ko maagin no itatakas na makatulog ako na. Trabaho matlenton bigat da ito eh. Ay, Jaya. Ha? Ala. Nasiitan ni Kuning. Ingat pusa. Ingat mapaspasamak ni pusa. Ala, nasiitan sa dom. Anya? Pusa? Masiitan. Ing kabil ko ngamin iti panganan na dahi nagsiitan ta iti sinda ta adalagang bukid. Pusa? Masiitan? Siit nga rod. Siitan piman. Titaman kit di. Anya? Siyak ti mangikat. Naglaingan na ita pusa. Nasak pa ti mangikat iti siit. May kat ng lumot lalay ta. Pusa na itan. Anya? Di ka masyan? Ang mga no agar artilaeng, agpapansin. Anya? Nagadungamin kiti amulay ta apusan, ngay patpatag mo launay. Talagang tayo magdi ka masyan di tapusak tong. Manlangan ti bang kita. Ay, Kuneng. Apalin, Kuneng. Nasiitan ka. Ay, kaasi ka mo. Ay, ala. Ambangan mo saan nakabalan ni Katan. Anya nga raw, ti pamayan ta. Rabrabi eh. No sana may kat yung gana yung bigat. Ipan ko yung veterinary clinic. Ipa-doktor kon. Unay katapatag da ita. Pusa da ita na si Itan, Rosa. Saan nga ubing? Marigatan nga rudan. Pusa da ita kunakmanan. Saan ama si Itan? Pusan to pa iti mangikat iti sit iti karabukob ti tao no masiitan. Gapoy ti dayta. Ibagamon asaan ama si Itan ti pusa. Muka, kaguram launay ti pusa. Kahit mun sapay amatayon. Saan wat Amukmut ka dom. Kasuron mo launay. Kanayon apabasulam no adamasay op mo amadi iti kusina. Kakaiso na anak-anak na kamapusa. Kasla tawa makaawat iti sao ni Kuneng dom. Amo na ti masakitan no daytay pagsasawam. Paglikyaran tan sa paret apusa. Wala. Pero rumun-mut ngamin. Ni, pimana wala jak na puutan. Si kama ngamin. Ay, Kuneng! Kuneng na pa namon. Kuneng! Anyan ni Rosa. Kuneng! Nagpasugnod man rin. Nga pula iti pusa na. Sa bagay. Saan ako na mas daaw. Pero daduma kat isisiitan na pa ino pagsidaan na iti ikan. So nga agpa-importante. Tisiit kat na eranta aparaw iti pusa. So sana masiitan.
Oran niya't sasawak dito yan. Tadimat mangmangag ni Rosa. Ay, awan si di asawa, may titarakan. Agpayso day tananang. Di nala mapanunot. Aman ni po di nagtaraka na kitipusa. Kat awanan ti marabutit nga agpasya-pasyar iti kusina mi. Inton kwan mabalsan. Ay, saan kumamot Siyak tumot ti mapirwisyo nanang. Ewan anya. Ay, ayatem launay ngamin ni Duming kat. Masurunak lang. Adamot trik na kan panonot dagiti taraken. Saan agaputa ayop dala makunkuna kat ipapantayo mo nga uray anyat sasawan tayo kat saan da amang rik na. Winmait, amuda ti agpasugnod. Kan, amangan no amuda pa iti bumalas wano mang papas. Ano tayo, tupi ko lang iti karakter ko, iti na iti nagsinan. Nini, nagalas ti aramid na iti apusam tamang isturbo. Taray man at taray amang kamkamatan, iti ayaman na abula. Ay, kuneng, isardong mo rita. Ay, silapan nagsapay. Pumanaw ka dito. Ijirwar ti pagay ayamam, saan kat adito salas na makaisturbo kay ti trabaho. Nagalalbudo yan na pimanaw. Talaga ang makaawat iti sa ulit at atarakan ni Rosa. Gumatang to na po, gumatang kayo. Anyang katangay kan tigatangag ita. Nakasisit mo dagita kita tikan. Gumatang na tiyan po, gumatang kayo. Bangus. Makasuya mo ta. Dito, gumatang kayo. Anyang ata. Sap-sap. Galunggong. Tilapia. Kamatis. Awan kadagita ti kursunada. Ay, malagip kulakat nga rod idi na si itang jay pusa. Baga. Tanaykat nan sama tadi mo nagriri. Ay, mapanak man di tabangir at pwesto. Agkita akiti sa bali nga ikan. Ay, petan sana ang dalagang bukid. Daytan tigatanga. Magusto ni Doming dayta akita ti ikan. Ito yan, Rosa. Ito'y ka na kumatang. Ay, si kama gayam dayta managidang. Wen, Rosa. Nagsubli ako ngagla ako dito'y tiyandaan. Ay, anyat gatangam ka na gito'y lakok. Dayta man dalagang bukid. Ay, wala. Naraman da ito'y nga ikan. Mabali na paksiwan, wano iprito. Naraman pa'y asigangan. Wen nga rod. Ay, kanak man iti sa nga kilo. Apo, mayat lakit diti iigupan ni Domeng no sigangam da ito, itadadakkel mat. Uray ni tatang Paborito na ti sinigang adalagang bukid. Ay ka ilak amam gayam ni Chairman. Nayunam nga ro na tigatangam tapno makalako akmatan. Aya. Ay, sige ikanak nga ro din iti 2 kilo. Kasta man, anak ko. Uray may sa ti anak mi akin na nang mo nasagot ka. Ay, urang may sa ka. Diyan lang amin asawam ka ti problema no daduma. Apay ni Doming, tatang.
Awan. Bayamon dyan na imbagak. Agyamanak dito ginatang mo asidami kena nang iwain. Ay, naranaak man ni Manang Idang. Presko kan dadakkel dagi jay lako na adalagang bukid. Nagsubligaya man ngaglakaw. Wan tatang, isong harod nga din nakitak dagi ti lako nagat nalagip kayo. Kasta, yaman pa yapo. Nagsingpot ti anak ko na iya. Napintas pa. Ay sana napagproblimaan ni nanang mo tilutwon na pangaldawan me. Thank you. Awisak ita ni tatang. Imbagak nga awagan da ni nanang tao may damang pangalan daw dito balay. Agkat-katawa nga rod, nagibaga kanyak. Hingga tangang mo't gaya mo dahil si dada. Wen, tama ka mo, damat amang luto, iti kayat da luto na. Ano di ko nam? Agkat-katawa anang ibagakin ka, nga inawis ko ida. Wendom, Pati nga katawa. kawan na, tamaraksakan. Malagip mulat ta kanua. Taamkam nga amangan no adama sa uda no di mo yawis tinaimas asidam. Anyan ni tatang. Pasensya amlatan ni tatang, Dom. Kanayon mo, tapos pasensya. Nga ta? Amangan no kung kunamlat, baita. Ni, Anday ko. apa yan? Hagan ano kan? Ha? Si itanak. Anday ko. Nasakit ka naman ko. Naituduksan iti gusto si... May subo kay ti sangakot sarangin na ko'y. Katil mo na, apasaron mo ni ti danom. Sige. Dahil ti danom. Uminom ka. Nay. Mati, sana na ikatom. Dan sa mata na iwakwak ti siit ka po dyan patilmon mo kanyak ngayon na po eh. Rosa. Sige, ituloy mo timangan. Ay ko. Sana ko na makapangan. Magdanaganakin kan. Ipan kay ti doktor. Ay manjak, ang mga namakubidak pa yung ospital. Pasano nga rodon? Ay, inakid ka. Sige nga ron. Dahil dali manag ko pala na ito. Anya? Nasiitan ni Rosa? Wala tang. Madanagan nga ron. Kahit saan pa'y laan na ikat? Saan pa'y nga ron? Di namat kaya't ti mapanagpakita iti ospital. Taabangan ka nun na maakaran ni Tikobe. Ayun mo ta. Sana basta mapandatao iti ospital, baliktad itan. Adon ti mabuteng amapan iti ospital, ta imbis amaagasan, ti mapanagpaagas kuma, saan tamatayen, di pa'y makaawi din ultimo bangkay na no agiradaw. Ngun nga ron. Ibagam tapakudkudan na iyipusan na, iyibatog tinasiitan na karabukob na. Mamatin tukil dahin. Piloso po ni Rosa karagiti kakasta. Apay adi na padasin. Pamati iti ugma kunada. Gamawan kastay padasin nga ramidin. Imbagak mo't daytan ngam kinatawaan naklaang. Ibagam ta ramidin na dayta. No daytay awan makakit kita. Sige, ibagak daw. Bareng aramidin na ni ibagak ada kayo tinang ibaga. Anya, kumusta kan Rosa? Naikatan ti siya di takarabukob mo. Saan pa yung arod nanang? Nagsakit na tilmunak. Ayan tayo po, Sam. Natay ti ka na nakaturog. Pinadas mo ang pinakudkudan dahil tatingad mo. Inanang may. Ang pagkudkudak iti pusa. Isuti makaikat iti siit di takarabukob mo. Wala ni nanang. Mamati kayo matitiday ta. Kasta ter aramiden ni tatang mo.
Maikat ti siit no pakudkudan na iti pusa di batog tinasiitan a karabukob na. Padasag to. Ala, tangay di mo kayat apakudkudan iti pusa. Kandi mo mo't kayat ti mapanya di ospital. Paayaba ako ni bakit ido ta mga gas. Napansinukon ni Duming. Kasta, ay nasayaat nga rod Masapul ang maikat da itaan tanay. Kaano pa idinasiitan ka? Talungal dawon Ay sus, ang mga niya pa iti mapasamak mo no di pala maikat da ita. Namatan di kastoy. Kudkudak ka no itipo sa to karabukob ko. Pay sungata ti pagpagkata. Oh, kuning, ada ka dita, ha? Kanto matmamati. Tanagsaw. Uy, ang sino nga tinagsaw? Awan mat katwak ti balay. Siyak na yakadom. Mamamati kalakuma. Agsasao ka kadi, kuning. Agsasao nga agpaiso. Wala, agtagtagain na pagkaday. Saan? Ito may tao. Rosa, ada akong basang. Nina, idot taytan. Umaya, Nina! Adon ti mamati analaingak aman numang ken mangagas meten basang. Isu nga ultimo dagiti masiitan iti karabukubda adda mamati akabaulag pay nga agasan wenno ika-28. Pangaasiyo ka di, ikatin nyo. Marikatan akon. Aguray ka, Rosa. Adda nakitak apo sa itay simrikak. Laat nagtaray, ta nakigtut sa wenno nagbuteng kaniyak. Ni kuning, pusak dayjay. Ayabam ta kita man. Apay jay pusak? Ayabam man, kayat ko makita. Ay, mabitlangin na. Ay, kuneng! Shhh! Kuneng! Umay ka man! Shhh! Kuneng! Kuneng! Adaytan ina. Nagpintasan tayo pusam, Rosa. Naidumduma a pusa. Huwin ina, kinapudno na. Isardin mo dito, Rosa. Kaya di mo ituloy ti ibagam ko, ma. Kuwain na. Ay, nasingpat to'y pusak. Naiduma ka dagiti sabali a pusa. Si kalaang tinakaawat iti sa okrusa. Ay, yati kita sa kunday da pusa. Nalailo day tapusam. Lagid-lagid. Ay, ina. Kas kanyak. Nasiitan idin day ti pusa. Kat nabayag asaan mo't anaikat. Saanak sa amamati iti dayta. Saan amasiitan ti pusa? No maiddalan iti tulang ko na mamati agpay. Ina? Ibagak ti aramidam. Tapno maikatin dayta siit dita karabukog mo. Sige, ibagayon ina. Kat ni masikurahan ako na yan. Agpayso aya, may katmo ti siit ana itudok iti karabukog ko. Kuneng. Di kantumat ngamin mamati. Apay ati ka magsaon. Makasawa ka kasla taong. Siyak lang ti makaawat. Saan ka day? Mamati ka, mahikat ko ti siit. Ikatak ka.
Talaga, saan kan ngagsaw? Nagsakita talaga ang karap ko. Amangan ag-infeksyon da ito yan. Saan na tamay kat? Ayun yan. Kas ka man laubingan ang mga prositirupat. Alala. Makikiyak ko niyang. Aging gay titingad kumutan kay paprusam. Talaga nalailog ka, kuning. Rakupan ka man. Makaay-ayok ka. Dani dumi. Hindi sukan tamangan masuron man kadatan. Apeng hindi sumula tapusa. Gapotamo ka masuron ka manan. Tsak kaya ta pagrikyaran tamanday tapusa kon. Si Kamoy. Nakaluto akon. Aginanakan tamangan tanton. Anda pala pasugnod ni Rosa. Uno, amo na nga ta pinagsasawak man ng tipusa na itay bigat. Ay, sumaruno ako ni Tapusina. Kumusta takarabukom mo? Naikatan 18. Ha? Ay. Ni. Hawanan. Ay, naikatan dom. Aya, Naglaing ni kuning. Inikat natin si Ed dumay. ano niya? Pudno nga ron, di ko nada. Pudno. Di matpusa ni Rosa tinatagtagainap kam. Domi, mabali namin. Mayat dito pwestok nagsursurat. Sigod adi dito pwestok kahit nagmakmakinilya edi. Naitapala ang tigo ang makinilya tiyos usarag. Tawan pa idi unay ti laptop. Kahit naawan mapanunod ko suratan. Pamrayak tagtantan audit dawa. Kahit makitak amin alumabas. Makitak pa ti garaw ti karuba di tabahir ti kalsara. Nakalaban di la bandera. Mayatan tilong ay na nga gibalbalay-bay. Ngayon kung naman lang nagsalsalan iti kastadjar na. Nagdepa-depa. Sana sublian at tarimaanan ti plastar ti balbalay-bay na. Api nga may nasagsagay sana nga ibalbalay-bay na iti underwear. Di na ko mayipit latan iti hanger nga ado ti ipit na. Datay pasadya apang ipitan ka iti babasit alinabaan. Ay, umayman pa'y gayim ko na pasaray mangyaw awang kanya. Nakalababot na ni Rosa. Pagibalbalay-bay mo't na ni Tarbayan. Wal sabot nga depa-depa. Ay, Rosa, anyat ko umaon. Di ka man dita. Agwat-wat-wata. Ganyan. Di ka kumadiritson ti agibalay-bay sa kan to agwat-wat no malpas. Di ka man dita. Nay, di mo ibistrad dagiti underwear nga ibalay-bay dita Diyan nalingag ti pang ibalay-baya. Makapanlog ka talaga tiyagla pa. Uray at the washing machine. Lagi na nakamot namin
Ay, wala tatina na. Ta syempre, madamdamala ang inak to baliktadan dagitay balaybay ko tapno mamagaan da aginggat alas 12. Bambanugam la tabagbagim. Agmagaragitan, oray di mo baliktado. Kaya't kung arudmo't amamagan iti husto, detay kumarandi kang da. Bambanugam la tabagbagim ako na. No sana mabaliktad, ay mga nubagnet ton dagiti napuskol apas at tilinabaan. Nagadugat ngamin nga amuyang. Talaga nga do ti amumi ababay. Apakabambanlugan nyo matlang, sakay to agreklamaw. Saan abalay, tapagsayaatan mo, ti pakabambanugan may? Apanggapan nyo nga agreklamaw. Lakit din ti karbangan may nga agreklamaw, wano mangyasog mat iti bannog may? Sana tayo tawan karbangan nyo. No di kat mapalin nyo mo't agina na. Ken saan nga tamat nga amin na matrabaho dito o nagtibalay kat ras ununas kan nga ikamakam. Awan ti saan anas kan nga ilapas at trabaho iti inaldaw dom. Kas kumati panaginaw, panaglaba, panagluto, kas kada adupay. Amin dagita kat inaldaw anas kan nga aramidan. Nalaway, mas laawanan din pa ka. Kaninanang, kanayon nga reklamo na kinitatang ti sobra a kinamureng dagiti pantalon na. Kasanumat kami, kat dandani maumat amin ang pantalon ni tatang. Saan laaday ta? Paturay na kano iti nakamurmur sang una yan sa nasukatan. Ngunsa, Dayjay ti pagrikyaran da no daduma. no apay nga minadimot nagtulo din nalada idi akadwa daw no katulong da. Kasano, kat kuna ni nanang ajay sa magpaluong magtirantana. Tano nakalaban, awan sa kanun tiyam muna nga aramidan. Aya, Wendom, agkuy-kuya ko ito kanun niya agbuybuya iti tibe no nakaibalay-bayan. muna yan. Kasano ama kapag kuya ko. Wala, kaagilad to kanun ijay sofa. Kat iparabaw nanton dagitay saka na iti sikigan ti sofa. Oh, di apag isuntong agkuy-kuya koy. No sa niya agbuybuya iti tibe, dayjay mo cellphone na, timulmulagatan nan. Talagang aroda lumok mag-ano kasta. Ayun iso anak kasuron ni nanang. Kunak no saan kayo nga umay dito po ni Riana nang? Saan kumaat aglabaak mga no ita amayog jay inyawag da anatay idi kalman. Ay wine, itangag paiso. Anya ayatin patay day jay. Mga no COVID rusa ha? Saan ka numat? Makitan to ano yagda? Sa bagay, no COVID ti impatay di pasyente di ospital ay kat iba ka damay. Katwan. Awanan, saan samot ang masolusyonan day ta COVID na probleman. Ado mo't tinagpabakuna. Ang kaskas di mo't lata nga ado ti matmatay dita. Gapo iti kaado mo't ti sakit. Kaaduan nan samot na mamatay ka dagitay adasigo da na sakit da. Siguro Wan, dagitay adasigod asakit na akas iti diabetes. Dagitay biktima ti stroke analasat dati panaka-stroke da. Nalakada ama akaran. Ay, dagijay saan ang nabakunaan kunam nalakada ka na maakaran. Wala nang, ta protection tayo jay bakuna. Aduma ti piluso po pambaranta asaan nga agpabakuna. Ay, agbabawin to dagita no mailidding da ka dagiti pagsayaatan. Ay talaga Kas ita, at the order saan anabakunaan di driver ti anyaman alugan apang publiko kat saan na mapalubusan nga agbiyahe. Word. Adun to ti pakailiddingan dagita saan nga agpabakuna. Nay. Ay, adan tayo maimasayag nanang. Alala. Asikaswuntan dagiti kasapulan, Rosa.
makabanog talaga ti inaldaw at trabaho. Kumusta di nakamasaya gidyay? Masigurado yaw asa nakubit tim patay na? Uwan, na-stroke ka numot gayam. Kasta aya. Nabannog ka no, tatinultulungan na di asawa na naglablaba. Awan ka no ti washing machine da, kat mano-mano ti panaglaba na. Tatinultulungan na nga ro di asawa na kadagiti awat da alabada. Kasta? Wen, isuka no tinang brabras kadagiti maong apantalong. Dagiti awat da alabada. Dagiti siyempre, nakadumog latangatan isu aday jay, na-stroke. Anya lagi di natatangkan nanang. Un nga ron, agkabaw dansan nga agpadpada, lumakay kin bumagat da ngaminay. Sikat din ang ibagay ti dito, ha? Amang ano yung tunagangay, kat ibaga masakman na yun. Malagip ko lagat nga ron idinagrit yarda, may papaniti panaglaba. Kasano, masansan mo ngamin a negative ti sasawom kadakwada. Depende lang mo. Alawanan. Kunam ka mangaladan sa manan iti katulong da. Uray para labala ka no. Nasayat nga ron, numangala na tila bandera da. Tapno saan na marigatan ni nanang aglaba. Nadamag ko nga kasapulan kayo kano iti la bandera po, Chairman. Wen, masino kay tayain? Taga nagbugsutan ka kaday? Ay, saan, Chairman? Taga napuswakan na? Barangay napuswakan. Ti kaabay ti barangay Guseng. Uwan, Chairman. Nakamamuamot nga kasapulan kami ti la bandera? Ni Kagawat Dugsol. Uncle ko ni Kagawat Dugsol, Chairman. Isu madlagayam. Katimtimid mo. Uwan nga ron. Agpada kami at tammi. Dagiti kanu tammi at timid me ti pagilasinan dagiti kakabagyan mi kada kami no bilang tamapukaw kami. Isu treasure mi ti kinatammi. Astaya. Ay, ala. Tapno mamuam no kayat na kang awatan alabandira ni bakat ko sumurot kang aro di balay. Wow! Nagsaya atin, Chairman. Good as naawat ako. Ay, saan pa'y? Tani suping timang kilatis king ka. Kaya't siguro mo't ni suping day tuwing ngalain. San ngamin anapintas. Tami, sakit kasla bangking tirupa na. Yung napunggaman, 6 Ita ka din ti ipapantayo di balayo, Chairman. Wen, magurek ka. At dapay pirma ka resolusyon. Nasa papay panag-aawid. Mabisino nga minon, Chairman. Intayo ko man. Anya? Ala, naawat kan. Pasado ka. Anyat nagan mau. Ikwa. Awagan tak iti Marimar. Ngam siyaron tinagan ko. Nagadayo mo ti siyaron iti Marimar. Apay a Marimar. Una na. Sexy ak ngamin. Kan kasla. Naubakan anambaan dagito'y gurong ko. Kan sukog sa bunganay. Kita nyo, nana. Ay. Makita mo, nana. Inlukais, konti lawlaw apan talong ko. Wen, nagpudaw dagita gurong mau. Ado ti masulisog ang makakita dita. Dayto'y matlati maipanakkel kumat. Sasaop nanti kinatamikin kinabangking ti rupa. Anya day tan-asa-asawam, Sharon? Oo, nana. Uray, naalas to'y rupa. Tamayat mo ti
timburog dagitoy nagabay ado akasla gem-gem dito'y barukong ko. Na. Makasulisog da ito, uray kaskasanong nana. Anya. Di mo ikyad-kyad iti sango ka. Kaya't mon sakit nga ibabawit ti panangalakkan ka alabandera. Ay, sana na. Please. Saan ako ngagpaspasiksi. Tapos saan masulisog ni chairman kanya. Paludip kanyak iti ikaw. Ano niya? Nakalaba ka matgaya man siya ron. Ay, mabalin ko mat nga eras nga ilabano. Day ipalabayo ang nagsukatan nyo, chairman. Di aday di banyo. Si Kanton ti mangilaba, takasimot ni Nana Masufeng. Ay, una, chairman. Nini. Kasta gayon ti panagibalay-bay mo kadag t-shirt pan mo, kas kada underwear mo. Ay, na impasakay mo mutlat ta idan di tabarot. Sakit, di mo pa'y... Ay, at akaon charon. Tulungan ka manan nga agibalaybay. Ne. Imbag man bongbong. Imalatiw ka lang, tatulungan mga gibalaybay. Ay, wan chairman. Masyanak ngamin, kingkuhanan ko. No kasta. Ay, amangan no agungit ni Nanang Mao. Apay nga umay kakidin makibalbalay ba itilinaban ni Sharon? At patulong ngamin, nasigaw tata. Masyanak mga iso tinulungan ko na. Wan, chairman. No malipatak nga ilinong dagito di pa'y namagaan nga underwear ko, kat iso ti aga kasi tirabi eh. Anya? Wan, chairman. Kunana pa'y adyak ka no liplipatan nga ilinong dagiti underwear. Tano makita ka no dagiti di katatawan, kat masulisog da. Nagatot ti amo na saan ko nga amo, chairman. Agasam, magsikog da ka no. Nagadong amuyo. Di takay man langan. Rabi ay. Ayan nga tani gusteng. Di amo katakit idan dito yung kwarto me. Nga maawamahit. May samot na ya Sharon. Kinayat ko ti kadana taadag trabaho iti kusina. Saan lang aglaba ti trabaho na nga siyak mutla ti parain naw iti rabi ay. Irwam na nga min ti di aginaw. Kat sala aginaw iti agsapa. Ay, nagmadi nga ugali iti kasjay. Gusteng! Ayan, Mau! Gusteng! Ay, salbag alaklak ayan. Awan dito'y balay? Rimwar nga ta. Anya taramidin na nga, itirwar ka tarabi ay. Ay man. Guste. Ada, ito'y bakit? Anya taramidin di tarwar. Anya kukang di tay. Adalakin wak kita. Ala sumrektan. Matitirum-rumwar no kastoy arabi. Ne, apay. Sumrektan. Apay ay surut-surutin na. Ang tamaturugin. Ay naglukot. Apaaksan na tiyo laklakayan. Siya pwede kasurun na idin to ta. Ay no. Kaslasip-siputan na klaka na yun. Ala, ang tamaturugin. Niya. Makadlawak sa kasurun naklatan ni Gusteng. Nagiddan kat tinalikodan nakpay. Ay. Sana pala idoririti. Dosagagsan. Bigat tulaan nga. Bigat tulaan. Nyaday jay. Adda simrek dita salas. Kat saan samot gintrang ka ni Gusting tiri daw itay. Ay, amang nadagtatakaw. Kita agman nga masapol nga ginayadak. Inayadak nga ilukat tiri daw.
Nagsipngat mo dito'y salas. Anda may pasir ko tao. Agturong iti kwarto apagturturugan ni Sharon. Sharon! Si kaday ta! Sharon! Inrikap nan. Nagapo di tarwar. Anya mo ti kinuha na di ta arab-rabi eh. Kumusta mo jila bandira yung ay nanang? Imbag no nagagama lang. Nagagat. Tauray na rabin kat rumwar pay laang amang isimpa ka dagiti balay-bay na di na magaan iti nagmalam. Iya? Wan, nagagat rusa. Iso na laang ta at dasad-sadot na nga ginaw iti rabi ay. Iso nga pasaray siya kon ati aginaw. Ay saan Trabaho na taday di nanang. Nayon ti kinala bandera na. Stayin nga ron. Kumaa. Ibagayo Iswarda na nga la kayo ti kadwayo. Tapno saan kayo unayan amabannaw. Saan abalin? Mayata ko nga oras siya ti aginaw iti rabi ay. Sa bagay. Andamag lang kada kayo dayta Narigat mo at nawanla apulos ter aramidan yawn. Kastamot ti kunak. Iso saan abalin asyak ti para innaw iti rabi eh. Hindi. Nagsapa anak kalaban ni Sharon Nagibalbalay bayan. Ay Sharon, imbag man ta nakalabakan. Ay, uwan na. Anta nga min papana. Aya. Adda ka dito. Day, imbag man. Makiasawa kanto ka din. Uray saan pa May mayat ni single. Ang madimot ti single no bumakit kan. Awan to ti mangandingay ka no bilang agsakit ka. Kastate ko na ni nanang ko. Problema lang ti asawa no daduma. Apay mat. Yarig ko lati bagik kada kayon. Kanain nga da problema yung kinicherma. Anya? Nang runa no makatumpungak iti kas kinicherman naglaka masulisog. Ay, sus! Ipatay ko nga ta. Anya? Iso pampanunutak ti makiasawa. Pagaman tadak kayatan. May mayat ti single ta. Makapanag iti amin akayat ko papanan. Sa bagay? So, kastuyan. Agkatulong sagpaminsan. Aglakwat siya akmat no adagundaway. Awan ti problema. Mayat mo, tikas sa prinsipyo mo Sharon. Talaga mayat Basta sa anak apasulisog. Tauray kastoy atamiak. Adumot lati agtilmon ti kinasiksik na kwa. Anya? Puwera. Sa anak to apasulisog kini Chairman. Saan kunto asulisog ni Chairman? Iso dituyak latta ko man balayo na nasuping. Mabalin? Ay, nagdamang sulisog. Adulakit di ti masulisog. Anyan. Nangala ka naman ang nakatugang kay ti katulong na. Ay, sapay kumata sana masulisog. Ay, anyan ti mo pag-akon. Nag-inap na tayo siya. Domi, mabali namin. Anyan aragsak daman ng pinang kan mang Dom. Kapaya, nakaawat na iti ayuda. Ay, saan lang ayuda Gasot, aribo. Anyat nangabakan da? Naasa mamakigasang gasat dagi jay nga gasawa, Dom. Sigod pa'y kit di aman lugal dagi jay
Sigud ka no nga ari-ari iti laki na ni Mang Annaw. Ibagbagamot iti dagiti kabaranggayan at tong itquin ni Manang Pinang. Basta? Nagkatita, nangabak na iti raffle draw. Windom! Agasamot aya. Sangasako kanot tinagda nga entry iti parafol iti may sang istasyon ti radyo. Aya, Nangabak da iti final draw. Third prize! opo, naggasat da. Mapantan alain di premyo da. Kat amom no anya ti pakaray awat. Anya, Maululaw dansan. Sandan nga amo no kasano agastusan da di inabak da. anya. Manugas so taribo aya. 250,000 kano. Anyan. Iti na italagatan, maulaw daan. Nagado ka nun ti plano da. Mapanda ka no aktor iti Singapore, Hong Kong, wenno iti Korea. Nagado ti kayat da agatangan kas kadano anyapay ditan. Maminano mo't lang may busan ti 250,000. Dakkel una agatad kadakwada da itan No kasta, agtor da. Apaman ka no amalpas ti pandemya. Kaanon to pa eh. Awan pa iti makaibaga, kaano nga gibus da iti problema iti sa ngalubungan. Mun nga rod. Ato ti plano da paggastusan. Awan na. Ang mga no din to pala nalpas ti pandemya kat naibusto niya kwartada. Amok pa yan. Saan na pan nakibiyangan niya? Agrak-rakayan di balay da. Di pa lagat isaw, ti pangibautan da iti da iti nga inabak da. Matartarantadan san. Isong awa ng timas no paplano da. Kasta ti kwarta, sulisaw. No di da maalwaran, ang mga no may boss, asaan da amapuutan, nga awan tumot ti pakakitaan da. Kulak lalo ang angaw di baga ni Rosa. Apanangabak namang ano iti raffle do. Agpaiso gaya. Agpadadamot lakid din nga gasawa akas la na ulaw. Gapu iti kaado ti inabak na. Pasok mo ni Jai. Palibre Jai. Kananya pa yun dita ti paggasgastusan da. Ay na, kurtaya. Numero 1, asulisog na ito. Nangarona ka na ito saan ulay makaikigam. Silap kalagatan. Ay. Iridap kumanikit. Di pa. Good morning, kagawad. Kastamot kan kamulong. Milulat ako man ti awag yo kanyak kagawad. Madi man day ta birngas da kanyak amulong. Apay nga di mo kahit timulong nga ibirngas naging ka. Kat no nagan mo ti mulmulong day ta. Aya. Agpaisaw. No day tay kasla matudok ti pispiskon. Adun man, di may bagbaga ka pagkatawaan dagiti tao. Kanya nga, nagiti bagbaga, mapagkakatawaan da. Ibaga ka siyak ni Superman. Wano saan ni Spiderman. Uray ni Bayuman. Siyak pa di jay. Basta ya. Lalaing ka nga ro da. Ado ti pagbalinak no kan kag. Tumayabak no matsin. Tumayab ka. Uy. No siya kun ni Superman, tumayab ako. Kahit no siya mat ni Spiderman,
Kay kalayatag matay na nga to building kat. Naglaing kan no kasta. Mulo nga talaga. Kat nagkalumbitin akpaiti talay nga imbitin ko iti bubi da jay balay mi. Agmayat si ka. Himar. Di na maklon nga dakurkurang na. Nay, inyawawan akmatan kagawad. Ha? Apay ako naman nyaw awan ka mulong. Milo. Kasano, nalipatak matay gagarak dito yan. Naglukon na ito. Lagi pa no niya ti gagaram dito eh. Namin na dyan na ya. Ay, malagip ko. Anya na dyan? Ay, umay ko gayam ibagaan nakisali kiti Rapul Draw, ija istasyon ti radyo. Ay, sus, nagado ija insalik nakaisuratan, tinagan ko. Ay, naimbag man. Alakat sapay ko at mga baka. Persprais ti abakag. Oo. Di ka mang namnama una. Ita mga nudimon tumaklon numaabak ka. Oo, saan na ka maabak? Kat no... naitagtagainap ka sanga sako kampay di ti kwartak. Nagdagsen kampay di. Tadandan ay saan ko pa'y maawait. Oo. Sanga sako kwarta? Sanga sako abatay. Ang dandani saan ko kampay di mabitbit. Anya? Batit asako? Bastay? Uy, basit asako napno iti kwarta. Iso sanga supot to ti kwartak. Naala na kang ngarod ni Mulong Lakas tan. Saan ka naapod nung kurkurang na? Nang nagbatad mo't niya panagsasauna. Ado ti maray awkin ni Mulong. Katagpay so di imbagana nga ado ti entry na ije paraffol ti may sang istasyon ti radyo. Aya. Wundom. Naggasat na kanayo na mga abak iti raffle draw. Basta. Iso wala nakaragragsak. Win ta positive minded kanayon. No dahin tinag na nga entry. Hay, namnamaan na mga abak. Basta ati tao. Ado ti may ayo kin ni Mulong. Nga ure kas jay nga dakurkurang na. Basta saan lakit di nga aglablabas Saan? Agdangarod kurkurang na. Aglabas ki din. Naimbag nga oras yun, Nana Sufeng. Oh, kastamot banday. Adda ka di ibagam. Ay kwa, sapsapulak ni Mulong. Ni, apay ni Mulong. Dinak ngamin sinarungkaran idi rabi Idinto taing karina nga umay ijabalay me. Aya, kat sapsapulam. Apay ada atraso na kang ka. Imbaga na nga ay ayatan nak. Ing karina pa'y nga ikasarnak ton basta sungbata kon. Di mo nagsublin. Anya, agayan ayat kayon aya. Saan pa'y ata, saan ko pa'y sinungbatan? Ibaga kasong batak idi rabieng, di mo imayon. Sungbata mo no aklonam kumanti ayat na, gam di mat nagsublain. Kasta nga rod, Nana. Iso asap sa pulag. Kayat ko animulong ti pakiasawaak. Iso asap sa pulag ta ibagak nga gayan ayat kamen. Ay, kasta aya. Ay sus, may sansamot asamantong da ito ya babae. Anya ti kinunayo, Nana? At di kinunak, amangan mo't no nagbabawin. Ay, saan mabalin nga agbabawi, Nana? No kinunana nga asawaan nakadagos no aklunag ti ayat na. Kasano pa'y nga ron nga aklunam, no di nakamutan sa rungkaran. Iso nga ron asap sa pulag tasong bata kon. Talaga akayat ko ti makiasawa ka ni Mulong.
ka mo dito Esther ni Banay mo lang. Ay, manang. Puro rayak man tayo, agpapainding. Ah, nagpapainding. Uwain, agtayak man mat. Awan ngamin bagas ko no, bigatin ka. Ah, anya? Kano nga igatang mo ni ti bagas ti pagtayam itinding? Saan nga ta mas makasigurado ka nga dapay yapoy mo no bigat? Ay, awan manula to'y kwartak dito yan. Sang agasutan. 2 kilo bagas ti magatang na daytan. Di nga igatan ko iti si Dak. Jaklakit kayat ti agtarget. Anya? Jaklakit di makapangan. Agdepelak laang iti asing. Iso nga itayak, dahito isa nga gasut ko. Sus, sayang lati kwarta mulong. Ay, di ka man manang rusa. Ha? Adaw akwarta ti abakan daytoy. Amangan no makagatang aktupay iti sa nga bukalalitso na babaw, pag-aranamudan tayo daw. Anyan. Talaga namama mga habak ka, nagtayakan. Ay sus, naipadto ang mga bakak. Marayaawak man kan kamulong. Ay kastama. Makipagkatawa kamot kanyak. Talaga nagasatak. Tagragsagan, di bagbagay. Di tayo mo't nagpade, ako nada. Tagbayag mo't din, di agpatpataya. Gagaran ako na mga bak. Oh, manjakon. Na, anya ti di mong kayat? Saan ako na mga asawa? Nagrigat ka no mo, tibiyag ti adasawa na. Pagkudamot ti kastamulong? Tano mga asawa ak. Di, saan tula ati ka no ikaw, ti problema. Anya? No, jay tula agtay-taya ti arami jay asawak. Di pa'y kat, pakpakan na ikaw, ti saan ko matakab kapag yan? Yay! Ay, madi, chairman. Naglaingan ngay da dya abanday, no papakpakan tula kanya kaun. Sana yun. Anya, hakit din ni Mulong. Anya ti bagbagam, kagawad dumeng. Ni Mulong nasabat ko di tabatog. Kastaw na iti taradek na ngagpalaod. Ngamlas daawak. Tadinak man latinalyaw itay nagtagaryak. Ay, pampanunutan na nga ta, di mapanaalaan nga inabak na. Inabak na? Anyang inabak na? Nangabak iti parapol iti istasyon ti radyo. Sikat itani mo lang. Oh, manong tinabak na. Dakkel ka no agatan. Daklam mo naman Basta dakkel ka no agatan ti kwarta. Nagasa tayo. Dakkel mat ka no ti problema ni mulong kagawat. Anya kumama ti problema na nga, no? Kasta nangabak iti dakkalagatan. Dayta, ti santayo nga mo. Tadi na kanumot iba ka no anya ti problema na. Mas daawak kita. Nakaragrag sa katao ni Mulong. Ano nga ta problema na? Dayta nga rin ti nakakaskas daaw kagawat. Kanayon pa'y amangabak iti pakisalsalian na aparapal. Ano nga ta ti problema na? Dayta, ti santayo nga mo. Ag may mesa nga agbibiyag. Mga sawa ko man nga nagbabawi mo. Andiay mo tin asawaan na kumatikas la kumamkama. Un nga raw, makapaisam pa reta. Aon samot ti ikamat di babae, nasaan ka lumot na sinagsagid ni Mulong. Mga no damot na lima na problema na nga iso tiga po na asaan nan akayat ti mga sawa. Uy, nalabit. Ada problema na asaan tayo nga amaw.
May magtanadanon ka diti balay mo, mulong. Saan na ka makaturturog, kagawad? Kung nakapakit dinawan ka, ta nakarikap amin atawa, kan nakatrang katiri daw. Tap mo pagarupan da nga awanak di balay ko. Anya, pagarupan da ko na. Sino? Ay kwa. Awan? Kaslada pa kariribo kam. Ada ka di problema? Ay awan. Naragsaka ka tao. Nangruna ket. Kwa. Anya ako Awan kaya. Di mo it nangabak kay ti raffle draw. Ay uwan. Ado ti kwartak. O di mabalin mo ti mga asawa. Tapno da kadkadwam di ti balay mo. Ay manjakon. Ay may mayat ti kastoy. Asisya tawan problema kapakpakanan nasaan ko matakabagyan. Anya. Di mo kaya tiyag pamilya. Di maadaan ni Ay saan? Adulamin. Problema lang dayta. Anya. Bun, kagawad. Adula amin kunak manana. May mayat ti single, kagawad. Bay amon dayta asawa ken putputot dita. Kasya itimbang baga ni mulong, hindi ka naman. Ngam apay ngay, asan arumrumwar. Kaslaan da kabuting na. Kuna na nga adut kwarta na. Ta nangabak nga ro di ti raffle draw. Ngam kasla sana naragsak. Ngamin, Nay. Ay, Chairman! Kagawad! Arayatan niyo ni Mulong! Apay, Apa? banday. Nagbakal sa! Diyak nasitgan nga nataysan! Hintay kitaan, Chairman. Chairman, kagawad, natayak ka din. Si bibiyag ka. Apay nyat na pampanunot mo, ta nagbakal ka. Unay kan mulong. Anya na iten supot mo apadagsan ti talingin singkaw mo di tali a pinagbekal mo. Imbag tasan ka nabitin iti ustaw. Imbag ta na isagid-sagid pa lang nagitiramramay ti dapan mo iti swelaw. Kat saan ka nabakal unay. Kat di pa'y naguyoy ta di lamlokaw. Kayat ko tagbakal. Nay! Apay! Saan ka anatay, Mulong? Kayat no, no tayo ko manimulong, balsay. Ay, Tama kwa! ba Ibaga nagagbagkalak no dyan kitadkin ko ano ti kwartak. Anya ti katasawan da ito'y balsay. Ay, kwa, Kahit Chairman! nangasawag, tala na ti kwartak ng madyak. Nagbagkalak langay. Mga wala na ti kwartak dito sa pat. Dyan kitadkin ka na Ne. Batumot na kitan supot mo apadagsan mo nagbakal. Inayunak lang iti bato mo tapos nadagsain. Nagadua ta kwar. Ay, te, kwarta. Agbagkalak langan. Kat itugot ko na ito akwartak. Ngem, jak asawaan na ita. Patayan na ka ng mga men. Ila, ibagbagam Mulong! Ditakan! Ay! Di ka pumanaw balsay. Sung batam, nagiti bagbagan ni mulong. Sung batam. Ni mulong? Nangabak iti parafal? Ay, saan kaya? Taga-inap la kaya. Dumi, mabali namin. Gusto pala tayo apa nag-Facebook ko. Ay, mangyaw-awan mo iti trabaho dagiti vloggers. Diyak matan na po utang ti oras. Alas 9 gaya man iti bigat kat tiyak pala nakaidaldalimanak iti kusina.
Nagsubli ka mahit dom. Uy, nanapig sa ti kararag ko itay agturo nga kiji barangay ho. Apay, anya tingkar kararag mo. Napatgan din kararag ko. Asapay ko mata saan nga absent di officer of the day. Present? Uy, isa nagawid ako matadagos na. Tama nga nukila at makapanunot iti pambar na katagpakada man Anya dahitan. Agsinsinirib kayo latan. Kapilitan na. Tasaur mat do iti daduma akakadwa. Mas daw, mat ka nagiti kapada makagawan. Ado, ti sadok. Ay, wan. Makuna asadot, idin to tanulabsan ti agsaw, katawan mat unay ter aramiden da. Anya na taboy-boyam nita cellphone mo. In silent mon samay. Ay, kwa. Nagbuyak man mo't kadagiti vloggers, kat ni. Diyan mo na puutan, hindi pa naglabas ti oras. Ay, mangyaw awan mo no maminsan ti pa nag-cellphone. Manakdak iti trabaho. Di mo ibaga amang nyaw awan, no pakabang aran mo, no pakaragsakam ti aramidem. Saan ko nga ro din napakaragsakan? Tanabaybay akmatan ti trabaho. Aldawan, amjak pala nakaipakpak ni dita kusina. Ure, tawan mo't maperhuisyo. Noon ako masabali ka balay ta mairita, so Sa bagay. Adama kidi pagsayaatan ti panagsangos agpaminsan iti cellphone. Tama update mo't datao kadagiti mapaspasama kiti aglawlaw. Wen mo, nangro na ita panawan pala ti pandemya. Ken panawon ti panagwawara ng iti politikaw. Kan, panagpipin na dakes kunampay. Hoy, kasta updated kang agpaisaw. Bili, bakit di kandidato nga ibutos kunto para presidente? Apay may? Secret. Apay secret. Ay, saan pa pa nagkakampanya? So, secret pa lang Tama nga no, kalaban di ibutos kunto, di ibutos munto. Anya? Saan ko pa lang ibagati ibutos kunto? Tama nga no, agapa tamutan no, agkalaban dagiti ibutos ta. Oray secret ko na ni Rosa. Amok no asino kandidato ti ibagbagana. Naglalaban na. Gira patani manan na iti social media no kasya. Babayag pa iti eleksyon. Ngam kurang nalagdi din nung para nagitag ko kontra supporters. Kasanon tulang atal. Intundan talente eleksyon. Babayag pa iti eleksyon kung kunak. Sana mapuutan. Eleksyon nga yamay. Anya nga tati mapasama. Awan to nga tati agbak out. Karang itinaglawa nga awan palangabak na. Ay, agbamban no. Pinaggastos dalay. Ay, Kapiya, kantal na tisang bay ko kada kayo. Apo nga opisyal iti daytoy a barangay. Madaydayaw ti Apo. Amot ka na kayo kakabsat. Anya ti may payam Kastamat kada kayo asang sanga ele.
Anya ti maipaay me. Pudno launay asang nga ili kami. Naggapgapan nyo ka din nga ilay. Ayan me amin nga ili. Tagalubong kami. Takalubong tayo amin, kakapsat. Di kayat me nga ibagakat. Awis sanda kayo asumurot kada kami. Agkukuyog tayo. Papanan tayo nga po? Agkukuyog tayo nga agturong ijay. Ni, sa dino nga nito nga adayaw. Mabalin ti dumawa ti uray sumagmamanula a kanituyo. Ni, apay adawatem ti kanito me. Kasano deta? Kayat ko asawan, mataktak kayo lang iti apagbit. Apagbiit apan nakataktakyo kada gitar aramidan yo. Isardeng yo labiit, dagita panagay ayam yo kada gita cellphone yo. Siyak ni kabsat yo adinggo di bakon. Umay mangsukon kada kayo dito'y nariribo kalubong. Papanan tayo nga po dinggaw. Excuse me. Yam amok mat ti bagihik. Siyak mat ni malar di baksyat. Ang kukuyog tayo. Sa dino, kapsa. Wen, agkukuyog tayo at umanon ni jay paraiso. Mga nimpirna. Saan ka nga agsasao iti impyerno? Taamang nga numanggag ni taneng. Bita tayon na ka. Kayan mo? Angi. Dumngag kayo iti sasao ti apo. Babaan ti nasabsabungan ti dila na nga adipan na. Nga adda ita dito'y sanguyo. Si kabot na ita ibagbagana. Wen, siyak ni apo yu adinggo ti bakon. Inulit kon, ulitag tumanan. Kat pasaron wakto manan. Ket agkanta tayo itikas itikan kantaan dagiti lumaladtag. Anya nga akanta na ita. Kalupos alidag, ababano kansunak, no kayat yu adinggan. Kanta ekmatan. Ne. Mayat ni timpuyog yaw. Tapno agkukuyog tayo. Papanan tayo nga eh. Api nga kukuyog tayo. Maamuan yun to, no inton adda tayo ni Jai. Ijay ruangan tinapudot a lugar. Anya ti kinunamlakay. Adda nangas kasaba nga imay di barangay hall. Oh, mangas kasaba. Wen, ang kaslag dwa-dwa ak no mangas kasaba day jay. Taglalaok mo ti bagbagana. Saan nga rod ang mangas kasaba Kamaya, dagiti bagbagana. Sumurot tayo. Asos, saan man atila pampanunutam? Ang mga numaawis na kaday jay ibagbagam ang mangas kasaba. Nasabsabungan kano ti dila na. Anya asabsabaw. Mayat matkit de, no sabong ti karabasa. Pwera laang ano sabong ti marapait. Anya kalakid di matin sabing. Oh, abay. Nagsayatan ti saritaan, pilosupumit. Naimbag no kasjay. Tapno mabugaw dagiti adaan daakas apanggab amakangag. Aniyan? Amom, adon dagiti agsisiim ka dagiti apanawan. Agsisiniim dagiti taon. Di ka pala dumlaw aya. Ngalawanin. Dandanin ti kanibusanan ti lubaw. Ipaspasi mo daagan dagiti mapaspasamak. Agpaiso dayta. Ang mga ninton madamdama, adaman maunat dita anabiyagay. Ang mga no sumarunukan, no siyak pa ikot nga ta. Saan man lahat, libagbagam mo, saan laki di asyak? Ay, saan mo ang may bagalakay? Adan tupay nakasarsaran ta amang mga dita, pagamuan matumban kat ilayon nan.
Nasayat lang, ano natilmon nan tay lauya ngayon subo na kumano, di kat na isulat iti nga nga na. Tila nakadandanunan ng istorya ko man. Ay, unan niya. Ay, agore ka. Anyan ibagbagam itay. Di kinunam amangas ka sa ba? Ala, agistorya kan na kay. Tinak man pa'y agibalaybay ka dagi jeli na baak. Agistorya ka ditan. Na. Ganyan. Mag-istoryanak sa pimanaw. Ayoko na yun ni Sofing. Kahit nasawan, denggak ti bagbagay. Ay kasanon no simong bat ti bagay. Ado tayo, isuabasit lang matagatad ti daw-dawatin mi a kontribusyon iti pagluganan tayo. Piso-piso lang! Piso na! Piso-piso! Mayata talaga. Very cheap. Piso-piso! Babaan ti piso yo, makasurot kayon. Agkukuyog tayo. Mayat nga may teda. Agpaiso launa, itibagbagana ka barangkaya. Agkukuyog tayong agturong, itibagaryan. Kaysa ni Dudayta, pagaryan na ya. Itibagbagani kabsat dinggo may mayat no sa nga baranggayan, sang kakuyugan. Agkukuyog tayo. Dam, kumoy kuyog matin ni tatang iyagnagan iti dinggaw. Anay sarsarong dito ayan tayaw. Ay, ayaban nak na ron. Sapay, mayat mo ti pasaruno na dingga baksyat no daytay kasauna kung niya kadwa na. Mayat ti timpuyog da ngagkadkadwa. Gusto ka. Kas na nasingdanan ti dila da. Na mayat lapat ti ornos na iti ibagbagada. Wag nga rod. Angkat, sumurot ka mo't kin ni tatang. Dependen tulatan na makapampanuno ta. Ay, sumurot kanton. Tapno da kadwa ni tatang. Delikado. Pagka-awiran nakmanan ni Rosa. Tatang, papanantay ka na. Awan kanon ti damag-adamag. Basta sumurot tayon. Agalipta kayo, di kayag paudi. At turong tayo ni tinalawa adalan. Kanyang tadaytoyin si Mursorotan mi kan katugangat. Jak mawatan no religious group dati unan niya. Ay. Partakan ta, timag na duming. Ipanawan datan wag bunto-buntog ka. Naimag tanalawa ti dalan ako nada. Tanong na yun. Marigatan tayo lakit din. Awan pa yung ti distansay. Awan betlat duma tayon iti ornos. Dagiti si Mursoro iti nagduduma ak karaban. Dagiti politikaw. Ay, mayat itunos tayo ngagkukuyog. Ang garon. Yung papanantay nga ta. Si Mursoro tabot-lap tang tata. Bawal ang madaldal kunada itay. Iswa sumuro talatan. So ngamnay. Ang mga noderas mo't gaya mo't timasungadan tayo adi tayo amaw. Kaya tita, kumpat kayon kadagiti lapayag yo. Na maigungugong tayon! Bantida ka! Ay! Kas VIP, sumurot kayo kanya. Na kayo nga agkatuganga. Mapantayo dita paginudungan. Intan tata. Paginudo tayo tani. Uralag totoo para kiti pagkurab ka. Hindi po iti pirmi alam tayo. Siya ka lang ay nakagat kong tuba hindi subil ko. Huy,
Nalambin. Ay, darasam nga ron adomeng. Umay kayon. Itulod kayo iti cubicle a pagpapudutan nyo. Natungpalen taning. Makigtot dalakit di inton makita da kan iti pudno alangam. Tiyam mo da. Agiwara sa iti sagpipiso. Tipay ammo ti daduma adda maiwaras nga ayuda. Takasano? Saka-saka da pa yan asimurot gapu iti daras da taa mga numapanawan da. Kagayam, awan matwaras. Awan sagpipiso kan awan ayuda. Awan badbado kan uray kalkalugong. Awan oray lugaw na kumaka maiwaras apamudpud da iti bisinda. Awan tiwaras, belat. Ket inton agbalaw da, agtataray danton, ngam nakasaran ti dakkel arwangan. Idala mo. Bunggoy matgayam ti taga-impyerno. Ti simurutan da. Nanaka amamatpati dagita atat tao. Tatang, kumusta ka dito bangin at cubicle? Dito yaklaan. Maya tipudo tinaglatungak asumsumngawan tinabara nga alingasaw. Nangag ko titungtungan dagiti talo anang awis kada tayo. Delikado dito ayan tayo. Anya? Gusto na ita na panaglatlatong nyo dito. Rumor kayo. Adya. Sige, rumarak dito yan. Paglipas ng tatang. Darasan nyo. Agrukob tayo alumapas itayan na iti kakatwa. Anya? Darasan nyo. Impyerno gayam dito simursurutan ta. Salbag. Kunak man no, agkukuyog tayo ama panije paraiso. Sama-sama tayo patungo sa paraiso kunadan sa itay. Bedot tatang. Sama-sama tayo nakarating dito sa impyerno. Iyay! Tagalog tayo pegiting. Babae nga ulag ti bagina. Ha? Hello? Papanan nyo. Na kayo nga agkatugangan. At daipos mo. Ipusan ka. Siyak ni Taneng. Iyay! Impyerno. Sama-sama sa impyerno. Nagyaman na. Tagainap lagayam.